Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki armut ki Kyrtong jong Seng Kongres na Mawryngkneng bat Mawphlang constituency. Hende ka sengi kila pendep ya ka jingtap Kyrteng banyak hun ya ki Ilekshon citeng samai kaban salong hakalai pau tarik mentau benai. Ka Kyrteng jong ki armut ki Kyrtong ka Seng Kongres ki dei uba Highlander Kharmal ki ubanyak hun na ka Mawryngkneng constituency bat uba Kane Kyrmen Kyrtong ka Seng Kongres na Mawphlang constituency. Habayakaran bat kinong thok kubor hadian baladep ban thep Kyrteng kilapan pau ya kajing sngos kem bakin yo ban khaje usok jong kajing job hakani ka kenti ka bamenta. Shu nakaliang kini ki Kyrtong ki pen pau ru bahaka jela kum bakal long menta ki pat ba ki song tanat ya ka Seng Kongres bat ki trang ru bakan job hakani ka kenti ka bamenta. Kumban chupen kan mau ka Mawryngkneng constituency kaladu no ya la UMLE uba David Nongrom bat ka Mawphlang constituency hakini ki khendet benai kaladu no ya la UMLE uba Ilekshon. Jumpa jangan kalau ni ngelak long ngelak sekri konsumsi Mawphlang lah sansnem. Adu arja kalah, adu arja kapra benai march ngarem no. Dan mentang apa yang supaya ba, buat ngayok kejeng Kristyan no supaya ba mentah. But I have no doubt, but this time I'm winning. Maka setback fi kalau bau MDC fi nak kongres uilek persyai fi mentah. Menilai, bakwa penmi imlak benkan. Okey. Adu kuan bakwa penmi na yeruk ngi kimi kepang imlak benkan. Tentai kejeng kalau ba MDC jengi umi naga parti kongres. Hadian South Term baka kongres kelak penjob yu. Transparency kentian ni ke parti. Dementah ki parti men jengi kisah bangi. Yang haba umi ulai umurwe ngingin syam bangi. Ada uhaman ulai yang beriau ngi ki parang ndombo di ubal isa baka beriau jengu. Ngingin sa baka keme. Teki kongres jengi mero mentah ki Kristyan jengi kidan bangi baka parti kongres. That's what I'm so confident. Teka dan rumah ka jujah ni apa state jungi wat hari dia rumah ka dan ka sympathy vote. 6 tahun ba Eugene. Fi dua nak bang hal ni. Ngam tarai ba kata ka sympathy vote kan kata adu kata. Nomor ba ke license nam siteng ke bau pai ba ulama ya ke jenglong melia jong lead Ilekshon pai ba ula su thu mata. Kandon ke sympathy vote nagi bahaya. Hari kandom don ke sympathy vote hadu kata no pai ba. Ke balaya sing yo sngoi kata. Ke strong point jo fi hakani ka bai pol. Nak yang fi. Strong point jo fi. Di plus point. Ka plus point jengah ni kalong ba ngalak sakri samsnem pai ba ke li ke jingtrai jengah. Ban hadian mengarem no mangagi pai ba ki sedang bandong ba ki babe bangang aram bat menta ke jeng babe jeng ki kalong bakiwan 5 yang sengam. So what are the issues that you put forward before the people of Mawphlang constituency that to re-elect me as MLA kadai namar bakilai ya ki kam junga ki bangalale aki sansnem. Ilawanra massive development in 5 years. Ki road ngala ki surak ngala suna keleng ki college Science and Commerce College ilawanra ka PhD Mawphlang ka bala sakut khat sansnem mensua mentang ilayo ya ka CHC bakadai gawena ka CHC ka pau ha East Council District ki ADV school alternately ki balai kror ka we nang tapat bon ki we ka bangalale ti kini ki penlong yang menta bangas kem bagi pai ba menta ki phai biang bana ki jing senia Agila juli iya umba ki sistem ba जैसे tanamnya desu bat ni cukup pemerintah di bagi orang hak transportation, agriculture, rural development kita berfait mungkin masuk ke ini bah kadang apa yang kamu malah pasti buat. Ngalah ini saya nak UDP, mata nak KS, berokar, ini parti, bahun hi 75% tidak mengenang bat atau seperti pengumuman pemerintah. Ini bah apa ni bah singkapura. Kalau ini turun ke sana, nanti di dalam kadung bawa pala doktor pun. Tinggi untuk pak Mawphlang pasal kedua bawa nobel. Itu ini kemenjai ini doktor. Lata kadang Mawphlang tu bawa mukul buat doktor mukul buat mesin pala. Kata kamu ini dia kata Mawphlang konstitusi. Dia awal dia berjumpa mana kata kan kami nak ini dalam itu juga empat kan dan ni kita nasi ini ni di mana tidak lain masuk. Kita kalau positif apa